hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi Mizoram Legislative Assembly pakwa na thutkhom saber ni thum o turvoina chan ani don nimin khan Mizoram Sarkar thar ZPM Sarkara Minister Shangshangten anpisa anlua chan Prime Minister Narendra Modi and Nimin Khan video conferencing kaltlangin Viksit Bharat 2047 Voice of Youth ahong Ramdan pui noya Jammu and Kashmir vo big na dan article zathum somsari na nokir tora Sarkar lai pui thuthlok na siam so Supreme Court chuan thutlinga apom Mizoram Legislative Assembly pakwa na thutkhom masaber ni thum o tur chu voina chan ani don Assembly Secretary Pulal Machwa Aizawl te hne tanga thudon danin thutkhom chan ni hian Protem Speaker Pulal Famkiman member 30 thutiam tirin alalu tanga Speaker tur thlan ani bokang Speaker tan hian mi pakhatin ming apelut to ani thutkhom ni na naktuk ni lainia Governor in House thua soyanga ningania Deputy Speaker tur thlan ani anga Assembly thutkhom nung berle tun session in karathi House member hlui Minister te polo ni to thin pulal biak zola sun hun man ani anga House Governor in thu aswe wanga lom thu soina motion of thanks soizui tu ani ang Chief Minister Pulal Doman Sarkar le tla kami puinan ngai theinan tla khwamin na an thok don ati Nimina ZPM party office achungin khoma thu soin Pulal do machwan ni za chunga ti tur an puan te khong takin an kalpui don ati a an na thotangin mi puin endik se an du thule state puma rwal takami pui an kaltlan theinan thianglim takin ma an la don ati a in than zo ta kan be se ayatle man tling ti soin an tin lo na tam tak susum le pai wangani ati a Sarkar siam tu nima se sumle pai wangin vote an zong vedon lauti soin party ruichil na kalsana ngai ati a Chief Minister in Works Department changlawang an lauti to wangin Works Department changlawa BLT na enkol pui vek dona Mizoram mi pui te be se na chuti thlon an tum lauti asoya mi pui Sarkar a chuan Minister le MLA anin thlau don lawa MLA ten department an enkol don lo wangin bial le ram mi pui tan thei topin an thok thei jok dona kalpung thara chuan eng na po athale tur Atibok Local Administration Department Minister Pusilal Soivunga point ZPM sung in khoma hian thu soin mi pui Sarkar thetak andin zia chan pola tangin lanti ratum dona theito pachwa tur thu asoi Education Minister Dr. Vanlal Thanachwan dik taka Sarkar ka ishwayan tum dona ti a department en kola party indu sakna umdon lauti soin mi pui te chu thuron pe tongtrai pui turin som ngalani Agriculture Minister Pupi Vandal Radaswan Agriculture Marketing Board and Din Twai Donati a Thai le Turanti Tezo Mizoram Economy Siam Chatna Turan Donti Soin Thei Topin Bull and Chanthar Don Atini ZPM Chung in Com hi President Pulal Lian Sotan Akai Shwayani Nimin Khan Mizoram Sarkar thar ZPM Sarkar Minister Shangshangten an pisa an lua chan Chief Minister Pulal Doma ka ishwain hnuai Minister ta na ruat tharten an pisa an lua chan na hi Sarkar mi poimole party mi le sa ba ka kaushan mi ten telpuin an pisa lua thar chutang train pathian hne na an hlan hlomani Home Department Urban Development and Poverty Alleviation Department Department of Personnel and Administration Reforms le Disaster Management and Rehabilitation Department changtu Minister Puke Sabdangan voina apisa thar miniko alwa luna kalkhom te chu ramle mi pui rongbol na konga theitop chwa puya soma Cabinet Minister Puvandal na PWD Transport le Parliamentary Affairs Department te changtu po in Nimin Khan Minikoa Office lwa luta ramle mi pui mason atan theitop chwa zel don thu soin mi pui rongbol na le ram siam na konga thuron le fuina te amamo hle don ani ati Pulal Thansanga Environment, Forest and Climate Change, Sericulture, Fisheries, Land Resources, Soil and Water Conservation Department changtu Minister chuan Office Miniko lwa lutin Enkol Department hnoya eirok na le hlemhlet na arem lo tur thu soin apa thu cha angin eirok na konga in nam hnoi ve ngai lo tur thu asoi Minister Pusilal Soivunga point office lwa lutin amo phorna te chu pathian chakna ringin thatta ka hlen zela tum thu soin ro rel na pathian ram tun din chu an Sarkar thil tum poimo berte jinga mi ani ati Health Minister Pilarin Pui Education Minister Dr. Vanal Thana Sports and Youth Services Minister Pulal Nging Lavamar PNE Minister Pu.F. Roding Liana Revenue Minister Pubilal Chanzawati po in an office an lwa lut hlom ani Puantongin Chief Minister Pulal do Mahian Karkalta Inrin Ni Khan Aizawl McDonough Hila apisa alaw lwa lut to ani
Champhai Forest Division Hnuaia Wildlife Protection Squad in Anman Sanghal Sarep Kezi Som Pathum Tehlei Patni le Sawa che Shangshang Som Pathum te chu DFO Complex a Champhai District Honorary Wildlife Warden Pulal Hlupuyan Nimin Khan a halral Kumin October ni khatet changa November ni som pakhat thleng khan Champhai Forest Division Hnuaia Thokten nung cha ti hlumna dan lova thingki na manrwa le silai le amu enge moza tan mana he hun chung an thil man te hi twal cher ulbun som pani ulbun SBBL pasari le amu som panga ergan som pani le amu box nga sawa som pathum tehlei pani sanghal sarep kezi som pathum sajukla pakhat dynamo som pani khwai nau kezi som ni le power chain so panga te ni dan lova chet na awanga man te thu boy siam sak anni Nimin Thochani Khan New Delhi based NGO Every Infant Matters Nendatingin CSR Initiative Hnuaia Deputy Commissioner Aizawl District in Vitamin A le rule hut low mom noi ni singa thloni na dong Pukela ro hlua DC Aizawl District Chuan District Mipui te hrisel na ngai poi mo in Every Infant Matters New Delhi nena CSR Initiative Hnuaia Aizawl Mipui titan rule hut low le vitamin A tablet ngai to asak turin zia kina thlena he hi EIM in ngai poi mo in DC Aizawl ngen na chu alo bo zui ngala damdoi mum noi ni singa thlonin aron thonani hengjan puina thilpe khlut zong hi local market rate chutin cheng noi som parukani a hengdam doi hi amamo te hne na thlonin sem chwa wattum ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl litanga puan ani Prime Minister Narendra Modi and Nimin Khan video conferencing kaltlangin Viksit Bharat at 2047 Voice of Youth ahonga hey hilar sub Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan achena Aizawl Rush Bhavana changa lochim ve in hunman zo vele MZTU ikfai le NIT a Vice Chancellor le Registrar te malak dan tur asoi pui chhun zom ngal Governor John Prime Minister in kumsang ni somli pasari toblama India churam changka nga hlan kai ani theina na malak na le chawna achop chwa chu ro pueti thuasoya ram changkang ni thei turin khwale tuite chu anchang kan masak phot poimo thu Prime Minister in soi chu thil poimo takani thuasoya ram changkang ni turin ram chunga na thok tu jinga tamber le thashwinga thalai te an poimo ber atia thalai te chu Viksit Bharat at 2047 malak na atana ron pen chuak tur na soma thalai te churam changkang ni theina na thok tu poimo berle a hlok na tel tu ber tur anni ati ti puizir na in ho tu te chu Mizoram Viksit Bharat 2047 Voice of Youth kalpui dan tur ra manna soipuya Vice Chancellor le Registrar te an University Hnuaia inziak lut zirna in zongzong tenen soi ho na hun buat sai tur cha in arem chan anga thlir ho na hun ala nei puihlom tur thu a soibok Nimin Vek Khan Aizawl Borsap na Juk Kumari Hovin DC Conference Hall Viksit Bharat Sankalpia Tra VBSY kalpui dan tur soi ho ani a Borsap chuan department shang ten scheme an nei te mipui nan shetok lo fo china he VBSY hi mipui ham that na tur scheme shang duan te mipui nan sha tlan veka tangkai takman ani theina na kai shwai department tin te chungai poimo turina chani hemalang na noi hian state politic in volunteering in shilshat na hi kho shanga kalpui ni anga welfare scheme shang dong theisi ile inziak lut lo te hne na in shilshat na hun siamin sarkar lai puina duan anga inzia lu na hun po siam ani anga beneficiary te ne na income na hun te po siam hal zel ani ang Ramdan pui Hnuaia Jammu and Kashmir vo big na dan article zathum somsari na nukir tora sarkar lai pui thuthluk na siam chu Supreme Court chuan thutlinga poma sarkar lai pui hian kumsang ni som pakwa khan article zathum somsari na hi hlipin Jammu and Kashmir chu Union Territory pani Jammu and Kashmir le Ladakh a chenani kumlikal ta sarkar lai pui thuthluk na siam dan ngai to non turin Supreme Court in ngen na engi mazat adon ngai to tu Chief Justice DY Chandra chu kai shwai judge panga omna Constitution bench chuan article zathum somsari na chan tul big thil engi mo atana man turani atia president in nukir tura shatir na chawangin dan paljut na a omlo ati Chanchinthar puanti top mai na tlang pui Mizoram Legislative Assembly pakwana thutkhom masaber nithum o turvoina chan anidon Nimin Khan Mizoram Sarkar thar ZPM Sarkara Minister shang ten an pisa an lua chan Prime Minister Narendra Modi and Nimin Khan video conferencing kaltlangin Viksit Bharat 2047 Voice of Youth ahong Ramdan pui Hnuaia Jammu and Kashmir vo big na dan article zathum somsari na nukir tura sarkar lai pui thuthluk na siam chu Supreme Court chuan thutlinga apom chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani